Umntwana uyandelela uyabona ihlobo anjoka ngalo. Uyakujonga kashoko next. And inzondo kana respect lo mntwana. Kanjani ngoba wenze uthene esukile kumama wakhe. Kene kopa udula yena la kanza manje fela khona ubona. Umntana mu accept. Athi lena nje ngona hayi. Didibena notata wakho utata kananyana unemfihlo too much. Umfihlile umntwana nibona namhlanje how many ezihlala nawe. Akukho kufihliweyo kungembuleki. Nginenkinga lapha ngathola umntwana ngendawo yomsebenzi. Ngamthola le Northwest. So sengimtholile umntwana ufuna mina kanti mina sengaba nomama omncane la. Ungitholile manje ngifuna uku-introduce kumamncane umntwana lona ukuthi uma umamncane amemukele umntanami lo. Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ningu-LAVAWS pronounce love sinkomkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulight omshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngutata lana. Utata uthi unencaki onayo, unemntana omfana ngoba nimbona njengamanje ufuna nje ukuthi introducer ekhaya kumama wasekhaya ohlala naye. Ngathi ke sijozi bicycle sicela siphuthume sizomnceda ubaba ngale nkingo nayo. Umuntu omdala kunjani? Siphilile njani ma? Hayi siyaphila nathi umuntu omdala. Bese sacela nje ukuthi ubaba esixelele ukuthi ubaba ngubaba ubani and kwayeke wayesibhalele namhlanje la ku Joseph Bicycle. Okay, mina nguPetros Mukwena. So ngiwumkwena nje ngibhalele Joseph ukuthi ingincede nginenkinga lapha ngathola umntwana ngendawo yomsebenzi. Ngamthola le Northwest. Okay. So sengimtholile umntwana ufuna mina. Kanti mina sengaba nomama omncane la. Ungitholile manje ngifuna uku-introduce kumamncane umntwana lona ukuthi uma umamncane amemukele umntanami lo. Okay. Ubaba ngabe mhlambe unaba abantwana naye uma mncinci? Yebo sinabo abantwana abathathu. Abantwana abathathu. Amantombazana. Amantombazana kuphela. Yebo. Kanti indodana yami nayi khona. Ikhona. Manje isifuna ukuzohlala nami iyangijabulisa. Iyajabulisa vele umuntu omdala. Nami ngithi ngiyabonga kakhulu umuntu omdala ukuthi uzosithathe leso stand esokuthi indodana yakho uyifune uzuyifumane uzohlala nayo. Ngithembe futhi ukuthi umuntu omdala ngoba umenshina into yokuthi unamantombazana awu3 kuphela no stepmother. Kungabi kanti umuntu omdala sekayenziswa sekaze wafuna umfana ngoba manje bona isimo sokuthi akasathola umntana ongumfana futhi. Iyayibona kube ukuthi manje uyenza ngothando lento ngiyenza ngothando ngoba anginayo indlalifa la ekhaya ngaphandle kwalezi ingane ziyagana bese ziyahamba kuyadingeka umntana omfana. Yebo. Okay. Lona ke ingakho ngicela ukuthi aqoqeke azoba indlalifa yakho umuntu omdala. Okay, mfethu kunjani? Siyaphila njani? Ya ngiyaphila nami mfethu. So umfethu wena ukhulele kuphi kahle Northwest? Nakhuletse ku Mahikeng Street. Bekubuloma lengkhono lime waka mona. Lime wa. I-life beyinjani wena mfethu lapha ukhula because ngiya-understand ukuthi sometimes mangumntana ongumfana kuye kube nzima mawukhula ubaba make ngekho yabona umuntu odlala indima njengobaba ukuthi nawe ekubuyise endleleni mangabe uyaphambuka like bekunjani ekukhuleni kwakho? Go bua nnete ke godile go le thata because of mo ke fetse sekolo a ile tja gona go nna le tswelelo pele mo lefeng ya no kile ya bona hore ka mo ke golelang teng mo ke abangate like ba dula ba njwetsa gore wena se go godile ne ba tlhole go etsetsa ntho engwe le se go godisitse tlamile o dilo go papa gago like ke ene motho o le gore sentse o mo felletsa o le monyana yabo tlamile o duele ene o tseba. So ngiyakuva ma umention le ndaba yokuthi uthe uceda isikolo wangasakwazi ukuqhubekeka uye phambili. I-situation kamama lapha kukhabo mama kunjani? No mo le botshelo mo le bothata mo le horeng mme anazama mo setse itekene se tisa kuli anazama le one mo family mo le gore godile le nkgono le ntate moholo e be nna mme e be nna bana ba ba dikokomane so no mo zamile go atlholeya go zama because of mosebetsi lo hela after covid ka bana ntse wa spana no after covid ya senyegelo ke dintho mo le gore a nna le botlhoko bo bongwe le a sa gona le go sebetsa.
Ngiyajabula ukuthi manje ubaba ukwazile ukuthi manje uxhumane naye ufuna ukusondelelana naye because ngiyakholwa uma umuntu ongumntana kuyadingeka kona vele ukuthi ubeduze nobaba wakho okuzalayo in terms of ukuthi ekwenzele imisebenzi yabo for wena nawe ukuthi manje into zakho zivuleke ziye phambili yabo. So umuntu omdala ngoba sesilana siyiJozi Bioscope ubaba ecela ukuthi simncede ngani njengamanje. Ngicela ningisize kwazini ukungixhumanisa nalomama engihlala naye emukele umntana ngoba uye kuphela umfana. Uye kuphela umfana. La kuye nginabantwana bamantombazana abawu3. Abawu3 phela. Umama yena ukuphi manje baba? Ngiyakholwa ukuthi singamthola endlini. Ukhona endlini? Ngicabanga kanjalo. Hayi izima injalo umuntu omdala. Kukude ongakanani masuka la nokusiya kwakho? Cha kudanga masijika nje singekhona sithi. Sesifikile. So singawalka musi umuntu omdala. Singayiwalkela. Okay, I know. I see. Mr. Jones, Mr. Blexina, let's go my good sis. No baba ngizophinde ngisho futhi la kuwena ukuthi ngiyabonga umuntu omdala ngalesinqumo sithathile esokuthi umfana umsondeze eduze kwakho because ngiyathemba futhi ukuthi umuntu omdala uye kuphela umntana ongaphandle. Okwamanje ngasho nje ngithi uye umfana. Abekho abanye abantwana oke wabayenza endleleni ngithi. Abekho abanye. Yeah cause abakhona yilaba labathathu laba ngibathola naloma. Okay cause yazi ngibuza kanje umuntu omdala ngenzela ukuthi manje kungabi ngathi thina sesiyiJozi Bioscope sesizo introduce umntana oyi1 kusuke kuyikuthi kanti bakhona abanye abantwana bakhona esayitini uyayibona umuntu omdala kube kuzoba ngcono ukuthi mabe khona sivele sibahambise bonke siyoba introduce bonke ngexesha eli1 kodwa ke makusho wena umuntu omdala usho ukuthi uye kuphela umfana okhona ayikho inkinga lapho baba sokwenza konke okusemandleni ukuthi ezencedakala usuna ngaki manje wena boy? Ngina 24 no. Sona 24? Bewusebenza lapha eNorthwest ngizibamba ipeace job nje zama ukuthi car wash so for ngathusament the time. Okay. Mara ungakujabulela ukuthi uchubeke phambili ngesikole uma engabe ubaba siyakhulumisana naye sibambisaneni ukuthi sikubuyisele esikolweni. Ngiyidumela na. Angayibona ke boetse mo sekolong ke khona ke kietsetse ka bona ke kemele. Yeah. Ja ka ke le monna. Phela no ke godile ke monna no. Yeah, sindo. Ngoba nawe uyabona ukuthi ubaba singena kuphi? Khona la muntu omdala. Wow. Ubaba unako ukudayisa izinkukhu ngoba ngibona kuthe. Yebo ngijula ukuzama. Ukuzama. Into right baba uyabona nangumfana naye maseka khona nithi ukunceda. But bakhona la amadoda besothi bekuncede baba Mr. Jones. Singene. Umuntu omdala angazi bengajabula ukuthi sithole izihlalo naba kuyihlalo esiwani ungangibizela umama waseke endlini. Ungangicela ungene umbize umuntu omdala sokulinda thina la nomfana. Emfana cela uzongihlalela lana phansi. Angazi naba ku right la ehleli ngakhona. Sesifikile la kabo baba. Ubaba uyasho ukuthi usasibizela umala ngaphakathi sithi kuzoludikida kabanzi loludaba sithi kumintroducer ke umfana bemazi naye uma nabangazi ukuthi uzoyamukela kanjani le ndaba ngoba uyesho ke ubaba ukuthi banazo izingane ezintathu kodwa ngamantombazana so sekazisa umfana ukuthi itulo ikhona siyabonga nami ngangibekele esiwani la Mr. Jones. Thank you so much. Uma sanibona. Yebo tata. Mama ngicela ungihlalele lana umuntu omdala. Baba bengicela ubaba esondeze nje isitulo sakhe lana eduze. Yebo umuntu omdala. Mama ninjani? Siyaphila tata niyaphila nani? Hayi siyaphila mama. Igama lami nguLavas from iJozi Bioscope ne. So ngibhala ubaba ufuna ukuzoba ngcono mahleli lana. Okay ngiyabonga baba ngicela nje usondele kancane ngapha uzokwazi ukuthi ungibheke engalimali umuntu omdala. Ngoba bengisachaza lana ngithi igama nguLavas from iJozi Bioscope ngoba usibona kanje sonke lana si crew from iJozi Bioscope. So into esibeke lana umuntu omdala namhlanje ubaba usibhalele lana wathi kunodaba nje ofisa ukuthi uma elwazi
yabo. So sathi hayi akusiyinkinga lokho, singamkhapha ke buye ezokwazisa maloko ngathi imfihlonyana onayo baba. So angazi umuntu omdala, bengisacela kube wena otshela uma ukuthi why silana namhlanje. Mama, angizange ngikubikele before. Lapha ngicele iJozi ukuthi izongisiza ingixhumanise nawe ngalolu daba ngoba ngilibone ngathi lizongisinda. Manje kwenzeka lapha before ngibe nawe. Nginengane. Ngakho ke ngizocela sehliselana umoya. Na 18 years ngihlala nawe ungazange wanixela ngalento yalo mntana wakho. Ngoku namhlanje sowuthi gqa songixelela ngalomntana wakho na 18 years. Nabantwana bami endinabo nawe zange kwanixela mina, azange ndibe namfihlo mina kuwe. Ndakunika inhliziyo yami yonke ndakuxela ngako konke okokwami ngoba zandafihla into mina kuwe, kodwa namhlanje songixela ngoba wena unomntana. Intethethe ukuthi lo mntana uzothatha ilifa labantwana bami. Ndisuka kude kaloku mina nawe ebomini, ndandidibene nawe tata ugula. Yebo ndiya-understand muntu omdala, kodwa bengisacela nje simyeke umama ubaba ethe. Andikwazi umamkela tata, andimamkela umntana wakhe at all. Andikwazi umamkela. Wehlisa umoya. Uma ngabe ubunyanisekile tata kumkwaqala, ngiyakwazi ukumamkela umntana wakho. Unemfihlo wena osifihlayo kum. Kodwa I doubt ukuthi ikhona imfihlo. Bekungekho lula. Bekungelula mama. Ngicela wena ngoba zandafihla into mina kuwe ngoba nami ndaqala uba nabantwana bami ndina umntana omdala zange ndifihle kuwe, ndaphinda ndafumana abantwana abathathu kuwe. Ngokuthi mandifile njani mina xa ufika nomntana wakho? Andimamkela umntana wakho. Ingxaki zilokhu ziyakha. Tata awunyanisekanga kum, anamfihlo. Esevelile ekhala ngomntana kodwa umntana tata andizokwazi ukwehla tata. Awunyanisekanga ku-age yakho kuwe. Mama ndiya-understand ukuthi umoya wakho phezulu tata andizokwazi ukumamkela utata nomntana ungandibeki ityala, andimamkela utata kunemfihlo. Nanazo imfihlo. Kodwa mama umfana angithi uyasho ubaba ukuthi niney'ngane eziwu-3 amantombazane. Utata kunyanisile kunjalo kodwa umntana wakhe andimamkeli yena. Utata unemfihlo. Yebo kodwa angithi kulwa tata. Ngithathe njengakuwe le. kanjani. Kino kopa udlula yena la kanzama manje vele khona Andizokwazi ubona. umntana mu-accept. Athi ke nathi ngona hayi. Ndidibene notata wakho egula manje ndinomzi mkhulu ngoku wena uthi egqibeleni so ilifa labantwana bami. Udile like thoka umuntu okanthusana uthi mthumdu. Ndiyakuva uyise phaka umama wakho kutheni usukele kumama wakho. Mama ehlisa. Andikwazi Cause mama tata ndenakele ngaphakathi ngoba unyasekanga kumtata. Ufana nabo laba. Uyafana nalabo. Mina tata bantwana kuwe. Umntana mi first wena mandifihlanga kuwe. Wena ufihlile wena kuwe. Phela ukuthi lapha yana besisazama ukuhlanganisa. Hayi mama. kodwa ngeke ngalo umntana wakho manje. Abathela mafa kini bathi anthuse fela anthuse school fela. akazelanga ma uzelelo na the way ndibona ngayo. lana the yebo Umntana uyandelela uyabona ihlobo anjoga ngayo. aka uyakujonga kashobo next and inzondo ana respect lo mntana. kanjani ngoba wenze. Uthene esukile kumama wakhe. Mina ndifuna ukuthi mama wakho sizodila ngawo. Mama bekayazi ukuthi ngeke andilo umntana aphatha andikwamkeli makusi mama wakho sizothatha kakuhle. Okay yini kwenza ungamamkeli Utata ungenanyani. Utata kananyani unemfihlo too much. Kanjani mama? Umfihlile umntana nibona namhlanje how many ezihlala nawo. Akukho okufihliweyo kungembuleki. baba mama lo mntana una 24 manje una 24 Tata uthetha kamnandi namphatha umntana ndimamkeli. And umntana uchiki the way enjoka ngayo. uyakujonga kashongo Nami ndintombo omXhosa mina. Ndintombo omXhosa kodwa ke kakuhle mntana. ewe ndiyayiva sentsho mama ukujonge njani nami ndithi ndimkhuze Uzaphinda unditshintshele sendikwamkele wahlala apha. asiyazi leya awuyazi nawe mama Uzawushintsha tata ndiyambona umntana. Kuba wenza umbona ngani Ndiyambona ndibona emehlweni tata. ngoba wenzeni Mama mna nizibonela umfana one-respect ofuna nje tata kube funa ulungela umntana and then lo mntana nizamshiya kumhlale naye. ngutatakhe sentsho ngutatakhe uyadinga Tata wakho ngenaqiniso. unemisebenzi okumele eyenzelwe njengomntana Tata nothi kwa umntana accept apha utata makomenzela lento azamenzela uyafana kumntana. nomntana wakho muslim andithi xa umthanda umuntu kumele umthande nabantwana bakhe Uhide tata kwaqala le. because mhlambe beyingekho easy ngangeke ngikutshele phela ngoba ezinye izinto undiqalele kodwa lena kwazange undiqalele ungayazi ba at the end of the day lo mntana uzawuvela. khumbula nothando phela liyancengwa phela ngangeke ngize ngithini bekacinga ukuthi uzolahlekelwa izinto mhlambe umuntu uwe
siyohlukana Kodwa, kule uthatha umntana wakho ongahlali mama, Insakele khawane like nobatla fela wamuhelana. akazange uzonixabanisa. tata wakho akathethi nyani ku Okay mama, mna ndizoxolisa. Futhi mama ehlisa umoya. Yila esingena khona. hayi ndake ndiqala ndicinge kodwa ikho easy ngokuba Niya understand vela ikho easy Batla utsiba hore ha o sa mpatla like ke kae cause ke papa batla dula le nna. Akusana makhaya kwa. Akabathi ipona ke yonke into ngutata wakho nam ndinabantwana bam so at the end of the day uthi gqi wena mna sendinezinto ezininzi apha lo mzi ubonayo umkhulu wasetyenzelwa ndim tata wakho wayegula ndamthola Kodwa naye musa ndithi benincedisana. ebengena next ndidibene naye tata mengena next Kodwa uyapeya ndithi Andithandi. uyapeya Le ndithi. imali yakhe epeyi iphelela kwiimfuno zakhe Kodwa I do everything endlini for yena nitshati yangithi nitshati. nditshatile So into yakho into yakho. qobo mntana momxelela umama ko ndineringi nditshatile Okay. akasezamfumana utata wakho even nawe sozulifumana eli khaya Mama kakuhle. Selanga ukufuna ikhaya. utheni umfihlile how many years lo mntana Okay muntu omdala benicela. mna ndinama-girls ngoku lo neyiboy Okay kudala sizama iboy singayifumani but nansi ke uThixo ngoba yazi uThixo mama sometimes uyazenza izinto ngendlela yakhe. Uyabona lena imiracle kakuhle kumele ngesinga ubungayithatha njengemiracle wena. bezamamkela umntana but ngosemdala Umuntu omdala ndiyazi Uthi ukwazile ukungifuna ngithole. Ngoba esekhulile. ngixelelwe nexesha lokuba ndinomntana onozavele ngenye imini Okay yilapho esingena khona thina siyiJozi Bioscope ma ukuthi sizoxolisela ubaba simxolisele ukuthi kuyo yonke lento unephutha naye benimxelela ndithi baba unephutha kodwa ndijabulela ukuthi ndiya understand not manje we mama not manje ndiya understand ngoba vele umoya usephezulu naba ngubani na umntana osemdala kanje ozafika benemithetho yakhe angeke hayi sizomeka sure mama ukuthi awuna respect into endiyibonayo kuyo asiyazi kaloku leyo Mandibulele ka undamukela nomntanami. next time ungabi nezinto Uthi, osithayo andithi- ngoba ngokuya kwigrave uthi mama ndiyacela cause manje into esiyicelayo nje ukuthi Last yami ingakanani? benicela nje ukuthi xa kungenzeka mama ukuthi umfana thina ngoba sesisenaye la into esoyenza singakwazi ukuthi sincedise ubaba siyolanda mhlambe impahla zakhe lezo ikhona uyishiyile le Northwest ebuye nayo umfana ifuku yakhonakala nimnikeze nje not manje tata not manje ndifuna ndiqale ke ndicinge qala okay ewe yena ndizam-accepta kodwa not manje so because umama ndithanda utata wakhe andikwazi umvisa kabuhlungu utata wakhe kodwa not manje ndizamamkela umntana yena kodwa not manje hayi yena senifuna nje ukuthi ebeseduze notatakhe for ubomi bakhe bonke lo mntana uphinde wanixaka mna ndizaphinda nikwazi sikhona thina siyiJozi Bioscope mama siyabanceda abantu yonke indawo so ungasibhalela nawe xa ngabe unengxaki ndinengxaki naye. ungazobhalela thina uthi Jozi Bioscope nine nathi man accept nanku umntana ningafuni accepta ngoba naye ngongafuni uaccepta ndinganifona nganibhalela asibhalela usibuye at least so uyavuma umuntu omdala ukuthi ngoku behamba Mr Jones beyolanda impahla zakhe umfana at least ezokwazi ukuthi bezohlala notatakhe. hayi ndiyavuma. Yeah, Mr. Jones, please, because I'm still talking with my mother. Can you please take this son and Papa so that you can go collect his things? Yeah. Baba, ngiyacela ke ukuthi mina nawe sesizokhulumisana ne. Bengicela nje kwamanje uhambe no Mr Jones nihambe niyolanda izinto zikamfana ebuye la ekhaya yabo because ngiyabona ukuthi nizoyidinga iTransport kona ukuthi niqoqe lokho okuqoqekayo ndikukude Northwest. Ngiyabonga kakhulu mama. Yes. Kakhulu mama ndiyabulela awu wangixolela. Ndiyabulela nami kodwa umntana kazabe nayo respect. Hayi mina ngizosala nithetha nayo ma ndiyacela. Uzobuya ngithi manje mfana sizodibana Mr Jones you'll call us when you are on your way back ne. Yes. Mama ngithanda ukubonga kuwe futhi bengingazelanga ukuthi ngizokufaka ipressure yokuthi ngicela ukuthi accept lo mfana lona kumanje. Ngiya understand ukuthi senidlule endweni ezininzi nobaba and kubhlungu ukuthi nithi niloke nizama nifuna umntana ongumfana ningamfumani because ekugqibeleni kona mama amantombazana azochata
kodwa kona inyaniso enyanisekileyo utata wakhe khange abe nanyaniso kum, khange andixelele straight. And uloyiko lwam luyi-one, lo mntana ndizamthatha ndimfake phakathi endlini and then uzawukhupha abantwana bam apha ngaphakathi azixelele uba umzi lona wona ngowakhe. Ewe kona kunjalo kufanele uba umzi ugcinwe ngumntana oyindodana ube njalo kwenzela umzi ungazophela bazawutshata aba. Tata ndiyabulela nam ngentsebenziswano phakathi kwenu nomyeni wam. Siyabulela tata, masithembe ke sizawugcina nakakuhle ke nomntana phakathi kwekhaya. Enkosi. Okay guys, lapha emakhaya niyabona ke sifikile lana kumama namhlanje sithi sothethisana naye, even though it wasn't easy kumuntu omdala ukuthi vele sivumele sometime ethi sizise ingane izohlala naye because yonke lento ibisasentsha kuyena, futhi ke ngoba ubaba umfihlele iminyaka emininzi over 18 years badibana engamxeleli ukuthi unomntana oyindodana ngaphandle. Kodwa ke ngoba kwenzakala ngesimo izinto ezenzakaleke ngakhona kwenzeka ukuthi obviously eventually kwamele umfana ebuye ezohlala nobabakhe la ekhaya. I'll see you on the next episode guys. Ngiyanithanda. Thohlo.